aboboko no womo so tena fie ni Resu Sadat womo so apo aya 1-1 sa game na chase anya aksem kotwa kra na game na chase obia ehwe anim no eno ye eno adampato Madrid game chase no so etota womo ni Ria Oviedo na wansa na no da Madrid nsansem chase etotom no obia anim se anya hwe kwa de ene no Madrid be di ntopato Madrid ati kwasi sibomo enso ebo mo ntena ye kan se mienu wa bra mo so entimante ana chase anya asem kotwa kra no de etota awodumade so a ena no pe make a check kakra enso edi adana ohedewa ene man so esikwa boys ni ya adwuma ye pa na wanse sibo pra we kwa na ya suspense na sibo enya anti anya de sesa game no kwasi sibo so abobi eno ya Madrid game eno ada etota La Liga ena no pe mi kachire adiama ena game ba ko so beba so eno ya Premier League game etota eno ya Aston Villa bobo ko ene enwumene no so mo ni Liverpool ana chasem edisi ani the Liverpool so no in the terms on ba ko UEFA Champions League in next season wobumi enu nyina acha omo predendende entani a big game abetota ene enwumene chase na no pe no mi kachire adiama away from that na mami ni nkoma kakra na World Cup na ya ba ne sa enti se midi World Cup on nkoma kakra eno ada na the France national team de Le Blues womo so di omo finance squad na de ba FIFA ese ubetimi the provisional one na de aba preliminary one no eno ye 55 man squad ubedi kan de no aba ansa no aba beteto na chase all the final one so atimi aba dide du sompo de oso ni adade enya fi na oba ba se we betimi aba na se wentimi mo no players na ebu no so enti ode ne final one so aba enti mo ma twan ne ewo YouTube ne dia mo benya players no obi ahwe but for the sake of mo amu che radio no ma misi so mfa mo and the goalkeepers no was what the goalkeepers miensa na ekom what the abanta ne dia de Brisamba and what the Magmenyon afe what the abanta ne dia de Ruben Resa and so echo where 3 goalkeepers are France for na dia mo ekom afe over defenders na was Malo Gosto what the abanta ne Dinaze Malzen yakansa Manson Lacrosse and for the Joe Kunde what the Luka Tenye and what the Ibrahima Konate what the William Saliba Diet of Mecano Lucas Hernandez and Francisco Hernandez and your phobia nina womonsom echo afoban Metroda or Rian Ayatake or Rian Tomane or Fran Dan Rabi or Fran Golo Conte and of Fran Aya Akolati afenso Fran Brantani team adi Aya Manu Kone and what do Zari Emery and so account midfielders no na abane intenten on tenten for no wingers and Aya strikers na wakomu ina Mosman Dembele and what the Bloody Bakola what is Jean Philippe Mateta and what the Marcus Thuram what the Toussaint to killing Mbappé and Michael Olise and he where squad of France and some adiko World Cup no atasanya sam kotwa kwentino adum so nkobaka kwanso efi France ebe na no pe no me katire ediama no penya ni de Casper Hormond wano na oye head coach Adima by no for Leverkusen reporter na no pa mensaka asa Leverkusen France papa ne nyante enti ni ba na we ombeja no kwan na so mu cha no kwan dia wam so anya we kwa de Philippe Luis na no da ba so wonya Chelsea ope na adwuma no de omo enso e de Sabi Alonso ti we de womra bebia na Alonso eye adwuma no wam so man fama Philippe Luis a ene okojiru na boboko na wom head coach and de Michel was say wom enso betime e de amono open ni ntane ya reporter and now no pay no mensa aka e wo dwumade so no pay me bo ache kakra e dia ma beta ma me nko Italy na me nko di dwuma kakra ene ukọ Italy a one said that Zurich of 3 sisi World Cup no on 3 occasions and confident man qualify na wo medwa bruta amata so kopie ma ene ade se sita don ko mu say no sisi World Cup mo head anya bi hwe ade se nya so ofiri Ghana nkabo we ene ade so mu be fili na and now no pa reporter mensa kan say one said Gennaro Arvan Gattuso resign na opanyani de Salvio Badini wano no omde adwuma no edema no na waya omo under 21 no omo head coach no sa coach we 25 ana tese omde adwuma no edema na yenkodam ho under 21 no kwabra reporter men say kai say papa na say squad no obefre wan say duya ye be kan bo friendly match ansana World Cup na nkasa edu ho eno na tese Ghana ye ne Mexico any Wales mu nyina anso bo benti Wales de no sa game ni bi no yes Italy sa interim coach na ba say
what the under 21 for no kwane de babo wo use mpemfo ne nyade ntano ya reporter men saka e wo dwumadi so na no pa mi bo ache kakra e di ama na ma me nkwa Argentina na me nkonkwadi nkoma kakra ya se wo kwa Argentina issue bi asase ho a wo mudi hu nkomo kakra na e issue ben on Abrante ne de Julian Alvarez na ya so kwa Argentina ya se wo mate se Atletico Madrid esa Abrante ne de o monyo madwen so o mo beton no se yimpo na ye sikasem nti ana na nka so mo ton Julian Alvarez ansana e bi atim na timanya ska na ansana mo matimi e bi ti financial fair player ade no Apollo for na ba wo mo disca bentemu ayede enti se pa so beton mama akukọ bi de bibia ntom ade bia ni o mati ata se player in fact on beton no na obi ti se Julian Alvarez padia enya de so beton akoda no enti omo so mo ka ama obi ata se wo ye team no wa adwen se Julian Alvarez wo beton na padia omo so mo mu hia sika wo mu mfa sika mfa nya hwe enti Abrante na nya de so beton na mom jo mo so mbeye nie wo mbeja clubs no na clubs na di nkomo enti wo de oba on be ma audience no on be grant audience no na woni o ma di nkomo mu hia no maka to se emom nya waka ni nyina ye bete mfa enya de se ye ton akoda na de na ma o enti Julian Alvarez na basa for mani abre na mo pa na to musika emro 100 million mo fan top player basa for so musika sem no se wo ye player na obo buru 100 million nya de so mbeto na reporter men saka sakodai en conference so mbeto no kwa this 150 and say 120 enti omusa fe kwa do bunya nton Abrante no adu ya report efri Argentina eba ewo dwumade so na no pay make it kakra edi ama na Bernardo Silva aye player de Man City boboko no na yenim se season ni ba na we asofa benya akọ na anu ata na nsentofo ekoti no mu bisa na se wo hwe Arsenal team no na Arsenal team na nya izemu no mo na pre league ni nyina sisia na banta no sisia ya down to the wire mu betimi ade na no so na sa Arsenal de wo mo so mo so Arsenal mo mo kasi mpato Bernardo Silva no ani bisa sa men na aka no so sa league there for the past years ni sa ya pe contenders wo mo aye rival there sa Arsenal fon ka ho man ka Liverpool for na TTS City for na Arsenal for the head anya dombia enti Abrante se yanka emo bianta sa de obako a Arsenal wo pa ye se ucho mu team na be 5 years ni ano mo build enti players na bo mo ho sa enti bon de nyame anim ni Arsenal for ni bo ne bo pa beta ano nchase league no mbeje ne simple sa eno mo no mbetwe na twetan eno ye report Abrante ne de Bernardo Silva edi tutwa ewo dwumade so na ano pa ne ye ka tie kakra edi amanda owie no twem sa anko musi to mu take o chances right ana face o mu transitional season anke ekoye kakra anke bia season yenyensa nia ye kana Arsenal for ye gaga yi ene ye Bernardo Silva anko kakra wadi tutwa na owie no chese wopanya ne de Pep Guardiola ana ye ntia anka ono so anko nananka no mu eye no na go pese wo fitim na Pep Guardiola e ka tan so da bi this time de nya de se wo betimi akọ wa se papa na asam na kwanya sisia no emu abie so no Bernardo Silva and ye sisi ni ba na bi obetimi enso free city bobo kwada ne ya reporter mensa e ka na Chelsea fans no munga da na mema mo story kakra na nsa mensa da anye Chelsea story na sisia made the for na omo nam ho apaso ntinom e ya na tese medini nyina ma made the for beta anopa mama ni Chelsea nkoba kakra na on William Estavao once na no da na eba se Abrante World Cup no enya de so betumi akobie esanse ni plan ya de ha adwene reporter men saka ya se yese ni antora adwene etie no wo so osisi ade ne ombenya tu so conventional treatment no conventional treatment ne yese eno en surgery enka ho because no mu two option se bi ombe ya koda ne surgery no ebe kwa ni mie pa ebi kwa no wan we age se bi somewhere bi abe December na se ebi abe November na ebi ha na tese akoda no betimi atona ebia no hunso atimi akoto se ekoba se surgery but our conventional one there and enu ne atechire na ari so bia yenko World Cup ne mna de na ebia Abrante no watima yo okay enti ni agency ne se wo mugusu a wo mudi nkoba na afi o metima prepare Abrante ne ye se na ebia obetimi enso ama ne ho atode ntem na aboa toss bobo kwada ne reporter William Estafao efi akoda na kate ade e babeta Chelsea di nkobo mieno enkoba men saka head coach Ben na eba yes
see Xabi Alonso in comedy na kwani ye pa ama Alonso ade penny Alonso ne comedy na niam nyina akoye ama yesi Xabi Alonso ade atuma na sa aka 1 2 3 6 bia yeso mo ye na Xabi Alonso atimi aba ba di toss aduma no na watimi so aya ne kama beta anopai reporter men se ka se Xabi Alonso beba yesi toss be hia aye goalkeeper na Mark Menyon obeka last summer yakọ no hom ama yakọ mbo yebo ana yetete te ho yankwa nkoto ana Chelsea for so akwaya ni tin ade rob sansa betimi aya aduma akwaya bobo na afa na motwem ene yabo ubehu ni nantem na boy nam ho eno na Chelsea for there be say new head coach ba ade ne problem na emienu oh park no so mo say we strikers na say ho de ye wa yi ho je opedo ho nte ho nse da nye problem ana defense one so you see na Liverpool wo mu nyina ba enti problem say there no see say problem ye menu pep ye coach ana fe ye goalkeeper enti Chelsea for say wo mo hwa ye say aduma ni na atimi abo ne reporter mensa e kan na awon asam asi ye say World Cup ya ye be born on the idea can say UEFA Champions League final ya ye born on the 30th once no da me ba be ka to say Paris Saint-Germain say won be stage a big swing pa ene ye can say quad ni be four-sided one no adu bi no mudi si Parc des Princes na amanfo so atima ba be hebo ni bi na anopai me kwa ya on say Parc des Princes afa ya 400 and ye can say 47,929 eno any capacity afa kwa bana anopai me ti ya say wo mo de request akopa say wo mo take it ni bi no 200,000 ana nkofo say nesa gami mami ni pa na ya say o mo say de o mo de be ya Arsenal for bibi ba na mo de bunta na mo nya gagai na mo ma ayala nyam yodo Arsenal de win Arsenal de win mate pia di for de wo mani asi abre no ene enyo mo ko Hungary kwa game ni bi no anom anso ayo mo stadium baby ayamo bo no ana nipa 200,000 ana so interest o mo take it no mo de o mo ko skin kaka o mo ko hetoa sania be go bo no be hu de wa ene ma si kwa ne reporter men seka e wo dwumadie so na aka be 4 minutes wo okay ma ayi tutra fama me na menya quick one we na me mfanya mad de no ayi Eduardo Camavinga on say call up no didie di shompo so onya de wan fra no ntiwe say mad de former ne tena benta kwabna we bone be na Arbeloa ya ene tem ya Arbeloa kwabna ya dia na sa assignment ya mfra wo enti so tendu no de tego peta de babo a mosia Arbeloa on players bi asem di shompo krampo zu sa kwa ne nya de enti ani Eduardo Camavinga na another Manchester United o captain Bruno Fernandes akọ guarantee interview ani ebisa no na Arsenal team ni Declan Rice and also Declan Rice in the o na onya Arsenal player or Manchester player pa because akwa no ball na obono anka Manchester anka be boy pa because wonu o say ne ya sa akwa ne ko Arsenal na wonim san ka anya hwe kwa na anka obeba Manchester United bobo ko no enti anka fifi de anka no Bruno Fernandes ene Declan Rice anka o meye aduma no brutal eno yanko baka kwa sa akoda dia ba kwa na we de project no wa ye dia ba mu no watam say ono ne best player mu nkoto no emfa ne enso emra enti de te ne kilomita man so no Japan squad ne bae no Abrantene nka na Manchester wa akoda ba ko ho ne din Eddie JJ Gabriel kwabna yesi season ewie se nkoda mu ho no 15 years pe akoda yesi under 18 ye bo season we 30 goals na akoda na jam Manchester United say dabi nyame anim ne akoda ne ye good one here next aye summer anasa the next aye season no Abrantene likely say oron so betima start game Eddie ama aye Manchester United bobo ko na ayi tuta fama me na mama Fiorentino Perez wo squeeze no so said no da wakoko to call Fiorentino Perez akoko to go stand na yes so any supporters no and now some go to across and there na supporters no kokata papa din amata say woni man the supporters ni yiyi waka na supporters ni nso aka waka na supporters na ka na amase say man for few say Fiorentino Perez the 35 years awo aden onkwa ademai asase aban we the tese team wo ba be afa ana omo obi anka hwe obi aka bibia wonte ase obi adwene bi obetire bia yemogo enti fans ne say omo nti Fiorentino Perez ase enti against of yado mo amohwe wo screen no so no eno aye mad team president Fiorentino Perez no wone aye supporters na tese eyi ona kwa ba ko de wono ye no so ohia evidence no twini phone ana to so twa selfie kababa say that ase munti no enti na ba to na du ho wo de kwa kwatere papa no na eno so ho mehwe stance ni ma kwabna ayi bana kakraka ba
baako atese wo mo atwese Perez out ana wo matwere obi nim se Fiorentino Perez na man koda no koye sa de ne dia banana ankofo no bema na security personnel no akwakoje wo mo bema no makantum wo mo bema no makantum wo mo pese be so kra mo obi ahu se sabio Fiorentino Perez no wo mo so anya dada ne reporter eja eba ewo screen no so na eno mpato report ni Mbappé se ne quote no Álvaro Catenzo or your fourth choice air striker na you can say Gonzalo Garcia mo and Master Antoine mu nyina we nim chene say we ye so and no say menya so say na mo he aboard me bobi say no enti na me mo pio but Kylian Mbappé say yes man the force say no striker no nyade enti say you got strikers or toss mako 4 into your fourth choice air striker and no Mbappé do tuda and you be say na some okay when you Arbeloa problem no say me Arbeloa me problem me ni asem bia and say na oni ni asem bia ne e de na ba no so onim and you say wo yes wo ne wasam and nti na ne Xabi Alonso ya fa no so na mo asem am okay say Alonso de munim say me madam for no me ne ya fine me ne wo good relationship enti anon cha say bia no mebu obi anim cha da bi on de o say wonom wonya sa de ne kwa no ade ba kwa enwa ya say wonom Mbappé wo si akan sama no yesa ase na yebobo matches ne amanfo si Mbappé aboard boss dodom eni kwase ya mane bobo obia afe omobo obia so bia wa kwabna mo se oya gagai bo no mpeso obebo oya select number person na me anim ne ekoso o made no wono oya players na opeso voice out anya so de obekwa akọ read no wantentan afidie no so na ebia wakọ akọtwe de ato ho na obehwe no wakọ akọda message e de ato YouTube na ase bia wode bia akọ akọto Instagram so no anya ne sa wo de microphone man na one on one na no ho nkwa do obeka ne ya report Mbappé and so the two John and coach better as any business obeyi Mbappé asem o kan ni o yes what captain so your fourth choice striker no say me ani akwa no anti ni ye menya sa de ne da Mbappé de anana no de wa mo be mahu de na team ko na no na hwe no you good player and na de say betimi ahe sa de de no sisi ano Mbappé ni the coach ni de kwabna de na aye class sa no onya da papa no onya da papa na busia my fa mad de nkomo no memfa ensiase ya etna de nyame anim yema ye de fufu party no na ebremo etna yemfa aye weekend edition of Nhyira Power Sports na embremo yete fufu party na edi ebremo Nhyira from 4 quarter ya enti aya no aba na ye nyina ya didi sports no ba ye be ye ne ho entertainment ni nyina be ba ya katem se fufu hita no contender na ya amoma ne mra na efi no aba nyina akra me nidi be ye faste babna me hwe asafo ntimi nya adwuma no ntimi a me jesi mi na so enti fiti no aba nyina me nidi ye so